Yes, ni inkuru rero n'ubundi dukesha kinyamakuru TV5 Monde, aho rero yavuze kuri iyi nkuru ya Moise Katumbi, aho yagaragaje yuko nta mabuye akiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru rero yagize ati ikibazo rero cy'amakuru atariyo ari kugenda yiyongera muri iki cyumweru, aho Minasolete yagarutse ku mvugo ya Moise Katumbi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze mu kiganiro ko muri Kongo hatakiboneka amabuye y'agaciro, ko yose yamaze gushira. Ibi rero yabivuze mu kiganiro cyatambutse kuri X, yahoze rero ari Twitter, cyitwa rero 69 minutes cyangwa se iminota 69, giterwa inkunga na Elon Musk. Yagize ati uyu munsi ibirombe byose byarashize, 98% byaragiye, nta kirombe rero kigihari. Umushinga wa perezida wo kuvuga ati naratanze nasezeranyije ibirombe, nta birombe rero bihari, ni inzozi gusa. Ariko se koko niko bimeze? Icyambere Moise Katumbi aravuga nibyo, ni umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Ensemble muri Werurwe ushize rero umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yemeje umushinga w'ubufatanye hagati ya RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugamije rero ko Amerika yaha Kongo inkunga mu by'umutekano mu ntambara ihanganyemo na M23, mu gihe rero Kongo yatanga uburenganzira ku mabuye y'agaciro yayo. Gusa rero nk'uko Moise Katumbi bivuga ngo ayo mabuye y'agaciro nta gihari, nyamara nk'uko imibare ya guverinoma ya Kongo bigaragaza, bicuruzwa byoherezwa hanze birimo rero umuringa, cobalt na zinc byikubye rero kabiri kuva muri 2020. Kandi rero ku ikarita y'ihuriro Congo Mines ritanga amakuru agamije gukorera mu mucyo mu rwego rw'ubucukuzi. Rero hagaragara ahantu henshi hari amabuye y'impushya zo kuyacukura cyane mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, zimwe rero zifite uburenganzira kugeza kuri mu 2040. Ikindi rero nuko byinshi mu bubiko bw'amabuye y'agaciro ya Kongo bitarakorwaho. Banki rero y'isi igena agaciro kabyo kuri miliyari 24,000 z'amadolari y'Amerika. Reka rero turebere hamwe iri jambo rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Nawe yagize ati turabashimira rero kuba mwaje kudusura, natwe tuzasohoza inshingano zacu hano. Iki kibazo kirazwi cyane, si gishya. Dufite rero abanyekongo bagera ku 500,000 hano, bari mu mpunzi zisaga 2,000,000 ziri muri Uganda. Uganda niyo gihugu cya mbere cyakira impunzi nyinshi, cyane iziva muri Sudani y'Epfo na Kongo. U Rwanda, u Burundi, Somalia n'izo muri Khartoum muri Sudani zirahagera. Ni benshi rero cyane, ariko abaturanyi bacu usanga ari bo mu miryango imwe. Abava muri Sudani y'Epfo basa nabo mu burengerazuba bwa Nile, abava muri Kongo basa nabo mu burengerazuba n'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Iki kibazo turakizi neza, kirababaje kuba byaratwaye igihe kirekire, ariko ikiza nuko kuva mu gihe Generali Basanjo yari Leopoldville mu 1960, Katanga yashakaga kwitandukanya na Kongo. Chombe rero yari yatangaje ukwiyomora. Ubu rero nta muntu uvuga gutandukanya Kongo. Bafite rero gusa ibibazo n'ibirego. Nubwo rero imibare ihari, ntiwumva rero ahantu bavuga, nta hantu rero na hamwe ucyumva bavuga ibyo kwitandukanya. kandi rero ibyo rero ni intambwe n'ubundi ikomeye. Ni amagambo rero n'ubundi Tshisekedi mbabarire Yoweri Kaguta Museveni yavuze rero ubwo yahuzaga bari bahagarariye ibihugu byabo mu nama aherutse kubera mu gihugu cya Uganda
Uganda, aho rero yababwiraga yuko iki kibazo gihari kandi ari ikibazo gusa cyo gufata igihe hanyuma kigakemuka bitewe n'uko impunzi zirahari nyinshi kandi nyinshi ziri mu Bugande. Ibyo rero byari bishubuye ku kibazo yari yarabajijwe nuko ko niba nawe kuko ashobora kubafasha mu 23, ariko rero birazwi cyane ko icyo ari ikibazo n'ubundi gisanzwe kizwi. Twihuse cyane rero reka turebere hamwe ibyo mu 23 guverineri wayo nawe atangaza. Vitu venye tunafanya mu inane, vitu venye tunafanya mwe ya inane, ibintu twakoze mu gihe cy'umwaka umwe. Hayafanya kabire bitu. Tshisekedi ku myaka amaze ku buyobozi nta na kimwe arakora. Iko sawa, tulikamata vile ya Goma le 27 janvier. Twafashe uyu mujyi wa Goma mu kwa mbere tariki 27 2025. Kwa mauaji kulikuwa vikundi mingi. Hari ubwicanyi bwinshi, hari imitwe myinshi yitwaje intwaro, harimo FARDC, Wazalendo, abacancuro ndetse n'abandi. Kulikuwa FDLR, harimo FDLR, hari ibibazo byinshi cyane hano i Goma. Tulikuta shida mingi, silaha zilikuwa mingi. Cha kwanza kinyi tulifika mu vile ya Goma, twasanze mu ibibazo byinshi. Ikintu cya mbere twakoze tukigera i Goma kwari ugukusanya intwaro. Kwani ilikuidisha umia sana mauaji kila siku. Twakusanyije intwaro kubera ko abaturage bari barahangayitse cyane, bababaye cyane kubera ubwicanyi. Etape ya pili yenye tulifanyaka mu vile ya Goma, tulikuta icyiciro cya kabiri twakurikijeho tukigera i Goma. Twasanze nta mazi ahari, twasanze nta muriro, nta electricité. Leo ikintu cya mbere twakoze rero ubu ngubu twabahaye amazi, tubaha n'umuriro. Ibyo byose twarabigaruye. Tulishafikisha population yetu ya vile ya Goma leo hii inaishi mzuri. Abaturage bacu ba Goma ubu rwose babayeho neza cyane. Walipisha facture zilikuwa share. Noneho ibijyanye n'imisoro n'uburyo babishyuzaga amafagitire yarahenze cyane. Paka sasa hivi tungali tunarogota silaha. Noneho ikintu kibabaje, hari intwaro nyinshi kugeza na n'ubu ngubu turacyatoragura intwaro za grenade ndetse n'ibindi turacyabikusanya. Mpaka leo asubuhi tumerogota zingine plus de 13. Ibaze ko no uyu munsi mu gitondo twatoraguye izindi ntwaro zigera kuri 13. Ishakoya silaha zenye tuko na rogota ni zenye walikuwa walishafichika, zenye tuko natosha kwa manyumba, zenye intwaro rero turi kugenda dutoragura ni zimwe bari barahishe, zimwe bagiye bashyira mu mazu bakanga kwirega cyangwa se kuziripotinga. Na raia na shuhudia kama amani iko. Rero kugeza iki mwanya turahamya neza ko dufite umutekano ndetse n'amahoro arambye. Ndetse n'abaturage iyo babajije bakubwira yuko rwose bameze neza, bafite amahoro. Lakini na kabla tufike maji ilikuwa haifike fasi mingi. Maji na kura ilikuwa haifike fasi. Mbere yuko tuhagera n'ubundi amazi yaradahari kubera ko barayakataga. N'ubundi mbere yuko tuhagera amazi yagendaga agera mu duce tumwe na tumwe. Tuishatia kura zile karite, tuishatia maji. Rero muri utwo duce amazi atageragamo n'umuriro twagiye tubikora. Ubu rero buri gace karimo amazi n'umuriro. Facture zilikuwa yuru sana. Amafagitire uburyo babishyuzaga byari biri hejuru cyane, byari bihenze. Ariko ubu twebwe cyo twakoze twagabanyije ibiciro by'imyishyurire y'izo facture. Tukabapunguzia juu facture zishuke. Kwani Tshisekedi alitia kwa population yetu pinisio yenye alipatia population yetu kwanza ni kufunga banki. Noneho rero Tshisekedi ikintu yakoreye abaturage bacu, ibihano bya mbere yahaye abaturage bacu no gufunga amabanki. Sasa tulikutana vile ya Goma iko hivi. Cha kwanza chenye tulifanya ni ile yenye nimeeleza ya kuleta amani. Ya pili, ariko twebwe tukigera ahangaha ikintu cya mbere twakoze no kubanza tukazanira abaturage amahoro. Tukafungula banki yenye inaitwa Kadeko. Ikindi kintu tumaze kubona yuko Tshisekedi nta mugambi nta gahunda afite yo gufungura banki, twebwe twafunguye banki bita Kadeko. Pinisio yenye walitia kwa population yetu kwani walifunga banki ya n'ubujura rero. Igihano rero Tshisekedi yashyize ku baturage bacu ba Bukavu na Goma kwari ugufunga banki kugira ngo rero yiharire imitungo yabo. Fasi population yetu inalima, iko na kila kitu, kuna ngombe, maisha haiko share. Ubu rero ubuzima ntabwo buhenze bitewe nuko abaturage bacu ubu rero barahinga, abandi rero bakora ibintu bitandukanye, baracuruza. Ubu rwose bakubwira ko imibereho y'abaturage imeze neza. Ile Kadeko tukafungula kwani population ipate
ipate access fasi kwenye inaweza kuwa inafika facilement na kuipatia makredi. Ikintu rero twakoze kugira ngo rero twirengagize ibyo Tshisekedi yakoze, twafunguye banki bita Kadeko kugira ngo abaturage babashe kuba bayaccessinga cyangwa se babasha kuyigeraho, ndetse abenshi babashe no guhabwa inguzanyo. Ya vile ya Goma chenye tulifanyaka tulikutana kuko shida mingi. Muko batemwe nye peke tulifika pamoja kwa hospitali general. Mwatubera abagabo mwese murabizi neza tukigera Goma twasanze nta bitaro bihari. Murabizi neza tuhagera twasanze ibitaro bimwe bidafatika. Icyo twakoze cya mbere rero kwari ukwimprovinga cyangwa se kuba twakongera kuvugurura ibitaro tukabishyira ku rwego rwiza ku buryo abaturage bacu babona aho bivuriza. FRDC, Wazalendo, FDLR walikuwa na plus de 20 barrières. Hapa yuru kulikuwa 13. Ikindi twakoze rero twagiye dukura amabariyeri yarari mu mihanda, kubera ko kuva ahangahe ngo mujya nka Mushaki hari nka bariyeri zirenga 20. Ibaze rero bariyeri zirenga 20, buri bariyeri unyuraho ugenda utanga igiceri igihumbi, amafaranga igihumbi, ubwo ni ibihumbi 20. Umuntu yajyaga ava ahantu hatandukanye kugera Goma ugasanga yishyuye amafaranga menshi cyane y'imisoro ya buri bariyeri, bitewe nuko izo bariyeri zarashyizweho na FDLR, FARDC, Wazalendo ndetse n'izindi ndwanyi n'indi mitwe yitwaje intwari y'abagiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Igoma na Bukavu. Zilikuwa plus de 500. Leo hii tushatosha plus de 300. Kuna bakia desa. Na ile desa tutaifanya. Ibintu by'imisoro rero byari hejuru y'amafaranga 500. Ibaze rero ko noneho twayimanuye ubu ngubu tukaba twugeze kuri 300, twarakuyeho 300 tukaba turi kuri 200. Kila mtu asubuhi mwenye iko na silaha mbili unakucha huku kwetu, aba benye Tshisekedi alipatia silaha anakuwa general. Ibaze ko muri gihe tutaragera ahangaha buri muntu wese muri abangaba Tshisekedi yari yarahaye intwaro, uwashakaga wese yabaga afite imbunda yahitaga yirikwa general. Buri general rero yashoboraga gushyiraho bariyeri yiwe. Buri bariyeri rero uko yabagira ahantu no kuvuga ngo uwe wahacaga watangaga imisoro. Haiko franga za vile vikundi peke yake. Walikuwa wanagabula kama ku bariyeri walilipisha 1000 francs ni divisé par 2, moitié ni yabo, ingine moitié banatia ku gouvernement kwa batu ya Tshisekedi. Ibaze ko noneho nibwo basoreshaga amafaranga 1000 ku baturage, iyo basoreshaga nk'aho amafaranga 1000, iki ya kabiri cyari icy'abayobozi bakuru babo ngabo bashizweho na Tshisekedi, andi mafaranga yabaga ari ayabo nka Wazalendo. Challenge ni kuanzia zero. Kuanzia zero, population yote ilirudi kwao. Yote tulifika Goma, tukawafundisha kila watu wakarudia kufuata. Ikindi kintu twakoze rero nuko twigishije abaturage, buri muturage rero tukamwigisha yuko agomba gusubira iwabo. Abari mu mpunzi tubakura mu buhungiro, tubabwira yuko bagomba gusubira mu ngo zabo. Ibyo rero abaturage badufashije kubyumva basubira iwabo. Inaishi maisha mazuri. Tulijongea maonje kenye tulifanyaka tukaexonere bitu byote benye ONG zinaleta. Hapa Goma kuko ONG za mingi sana. Ikindi rero kijyanye n'imiryango itabara imbabare cyangwa se ONG, icyo twakoze twarabaganirije tubasaba yuko izo mpunzi bazikura mu nkambi zikajya iwabo bakajya bazifashiriza iwabo. Kubera ko hano muri Goma habaga ONG menshi cyane, imiryango ifasha abantu yabaga ari myinshi cyane, imiryango y'abatabazi. Makaha ziko hapa, batu yote balisharudia kwabo. ONG ziko na bafata mu interieur zinabapatia ile chakula. Ikintu rero twakoze nuko rero twakuye abo bantu bose bari mu buhungiro tukababwira kujya iwabo, none rero dusaba ONG ajya kuyabafashiriza iwabo mu ngo. Kubera yuko nta kibazo rero bagombaga noneho kuba bari guhunga kubera ko umutekano tuwufite, basubiye mu ngo zabo nabo babyishimiye cyane ko impamvu babaga bahunze ari umutekano muke mu duce dutandukanye babaga batuyemo. Tuko nafanya marenio na ONG hapa, ONG international wanasema Mungu aliwapitia ndani mliwazaka mzuri, kwani mliweza rudisha population kwabo. Kwenye sisi tuko na turimo turakora amanama n'amaONG atandukanye, bamwe bakatubwira ati ni Imana yabakoreye mu kubera ko nta wundi muntu agomba gukora ibintu nk'ibi kuba mwarafashije kuba mwasubiza abaturage mu ngo zabo. Batu wenye wanasema vile vitu habajue kenye wanasema juu hapa kila siku ku province tunafanya reunion
kila vendredi na maoni zote zenye abirirwa rero bavuga ngo hano i Goma hari ubwicanyi nta bantu bavuga ibyo batazi kubera ko twebwe buri wa gatanu hano i Goma dukora inama buri wa gatanu rero izo mfu twakabaye tuzumva kuki se tutazumva. leo hii prison tulishajenga lupango muko ba prisonnier tulikamata CICR kazunguruka. Murabona ko nta mapirizo yari ahari, reba nawe izo pirizo ukuntu zasaga. Ubu rero kuri ubu ngubu hari amapirizo twagiye twubaka neza, ubu rero kandi hafungiwemo n'imfungo. Prizo tulitengeneza, mu prizo tulitia kura, mu prizo tulitia mai, na nyie muneza enda visite, tutabawe mu visite muone ginsi mu prizo tulitia mai. Ikindi kintu twagomba kureba n'uburyo aya mapurizo ameze, uburyo abantu bafungwa. Ariko kuri ubu ngubu bibaze ko bafungiraga abantu ahantu hatari amazi, hatari amatoilette, hatari ibiki byose, nta byo kurya. Ariko ubu ngubu umuntu ufunzwe nawe aba ariho ubuzima bwiza. Bitandukanye rero nuko byari bimeze kuri prizo za leta ya Kinshasa Tshisekedi yashyiragaho. Byari biteye ubwoba. Tunapasha sikia, hatuwezi wapiganisha, lakini sisi tuko napigania mabadiliko. Ati twebwe rero nk'abarevolutionnaire icyo turwanira ntabwo ari ibintu dukeneye, ahubwo twebwe icyo turwanira ni impinduka dukeneye. Ngira ngo nguhe urugero rutoya. Inchi yetu, igihugu cyacu. Leo mutanisaidia mutoke hapa sai mwende na journaliste mufike fasi kwenye wanaita Kibumba. Uyu munsi muze kumfasha muvanga n'abanyamakuru bacu mugera ahantu bita Kibumba. Kuko mwingine yenye wanaita Kibumba. Hari umujyi bita Kibumba. Ni umujyi utarigeze ubona amazi habe n'umunsi n'umwe. Le 31 décembre 2025 tulipafikisha maji. Atari kukuboza itariki 31 2025 twabashije kuhageza amazi. Ilikuwa haiyaonaka kama maji inakuwa. Ibaze ko ako gace katari kazi niba amazi abaho. Ni territoire wanaita territoire ya Nyiragongo, njoo kwenye chefferie ya territoire iko plus deseni habakuwake na maji. Mesi tumepafikisha maji. Ahandi naho ni muri Nyiragongo. Aho naho ntibari bazi cyitwa amazi. Aho hose twagejeje amazi, imihanda turi kuyubaka nkuko mugenda mubibona. Bitu benye tunafanya mu inane, bitu benye tunafanya mwe ya inane, Kisekedi anamaliza wita ku pouvoir hayafanyaka birebire. Turababwiza ukuri ko ibintu twebwe tumaze gukora mu mwaka umwe. Ibyo bintu Kisekedi ntiyigeze abikora mu gihe amaze ku butegetsi. Janvier 2027 mutakutana benye tutakuwa turishafanya ni miracle. Nawaza population nukuri turababwira yuko mu janvier cyangwa se mu kwezi nkuko nguko 2027 mwenyine muzibonera amaso yanyu zirebera ibyo tuzaba tumaze kugeraho. Ya gouvernement Etats-Unis yenye ilitoka kama tunatoka Uvira, na sisi tukasema tunatoka Uvira. Buri kuchaka asubuhi population iko na marché un peu partout, na bari marché na hatubatumana bakamarisha se hatutaki mutoke Uvira. Sasa ubwo rero Amerika yatubwiraga ati nituve muri Uvira, twarabyubahirije tuvayo. Ariko ikintu gitangaje nuko mu gitondo cyaho abaturage bonyine birahiye mu mihanda bakora icyo bita imyigaragambyo basaba yuko twabasha kugaruka. Population ifanya marche Ruchuru, ifanya marche. Abaturage bakoze imyigaragambyo Ruchuru, Kicanga, Masisi, Goma ndetse n'ahandi. Abaturage rero bakoze imyigaragambyo. Abakusema Goma walisema tutaki mutoke Uvira. Sasa Goma nta kindi bashakaga ahubwo nuko batifuzaga yuko twebwe twava muri Uvira. Ni vitu benye habiwezekana, leo hii ni impossible. Mimi nawaza kuba rero twebwe twatirana abaturage bacu ni ikintu kidashoboka kandi ni ibintu kitazigera bishoboka. Province ya Nord Kivu, territoire ya Masisi, collectivité ya Bashari, groupement Bashari Mokoto, localité Rupfunda, village Busumba, njo kwenye mimi ninazaliwa. Ati ngewe rero navukiye Masisi groupement mwahabonye za Rucuru hose ahantu yagiye avuga ni mu duce rero we yavukiyemo. Nakwambia se hauko abo batu benye bako na Kisekedi, nakwambia huko mukongomani. Ibaze ko ngewe wavukiye aho hantu hose nkubwiye, nkakubwira buri gace k'ahantu navukiye, Kisekedi ati ayirengagiza akabasha kuvuga yuko twebwe tutari abanyekongo. Na hayuwe sema na Swahili, anazungumuza Kinyarwanda, anazaliwa mu interieur Masisi, hayuwe Rwanda,
hana famille Rwanda kwake ni Kongo. Abantu benshi bavukiye muri Siriya nce ibaze yuko n'igiswahili bataba bakizi. Kiriya gice rero ni igice n'ubundi kivuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ni abanyekongo, ariko rero bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibibazo yuko ushobora no gusanga nta n'umwe uzi no kuvuga ururimi rw'igiswahili atazi no mu Rwanda yo ataranahagera. Lakini ukiangalia ufo walishaifanya faute de commerce. Ubaguzi wa ukabila mu nchi yetu lishakuwa faute de commerce. Nataka kupatia example moya. Iryo vangura rero twebwe mu gihugu cyacu ryabaye ubucuruzi. Mtu mwenye nazaliwa Masisi wala Ruchuru wala Karehe, umuntu uvukira Masisi, Ruchuru cyangwa Karehe, Goma, mtu atoke hapa akimbilie Burundi, atoke Goma akimbilie Burundi. Mtu haya uza parcelle mu vile ya Goma. Ibi bikundi benye unasikia abanyatura bengine ni gute umuntu yisanga yahungiye i Burundi yaravukiye muri utwo duce twose. $5,000 par mois. Zile faranga zote ibaze yuko noneho amafaranga yakungiye gufasha abaturage Tshisekedi ayahemba abacancuro cyangwa se abo ngabo b'abarundi $5,000 by'amadolari kuri buri musirikare. Kwa nini walifundisha watu kama Burundi wako napigania kama Wabantu, kama wanapigania Wabantu? Guverinoma y'u Burundi yo irwanira ubwoko bita abantu, ni guverinoma rero y'abahutu. Rero guverinoma ya Kinshasa igenda ifatanya na guverinoma ya Burundi mu gukora iryo vangura bwoko ndetse no kubigisha ideology itari nziza cyane. Watu wanakiona wanakipita juu, lakini ni kitu nguvu sana kenye wanatia mu batu. Hakuna difference ya benye bilikuwa Rwanda. Ibintu Tshisekedi aba ahereza imbaraga bivi Burundi ndetse n'ahandi batoza abaturage ni ibintu bidafite aho bitandukaniye n'ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ni genocide. Ibaze yuko bohereje abantu bigisha bavuye mu Burundi bakaza kubigisha ndetse no kwigisha amacengeza amatwara bafatanyije na za FDLR, Wazalendo na Nyatura, bavuga yuko baje kwigisha abaturage ariko nta kindi babigisha uretse kubigisha amacakubiri n'ivangura. Leo hii tuko mu 2026 ni bitu benye binamaliza pepre 12 na banapanga mupango. Ibaze ko ibyo bintu babipanze imyaka igera muri 12. Ni ibintu rero bahora bigisha mu myaka 12 kwe kuva twagira ngaha byahozeho, ariko rero twebwe ibyo bintu turwanya. Government ya Tshisekedi lipanga na government ya Burundi walikuwa na njia mrefu sana. Ndio maana ubaguzi wa ukabila ni nguvu sana ni kufundisha. Ibyo rero ni ibintu ingoma ya Tshisekedi yahereye kera yigisha ifatanyije n'ingoma y'u Burundi, y'ubuyobozi bw'u Burundi, bakigishanya ivangura ndetse na leo wenye walikuwa Burundi kuko mwami mwenye tulitosha Burundi mwenye Wakatoi jina yake Bigemba alikuwa alikimbilia Burundi. Hari n'umwami wari warahungiye i Burundi witwa Katoi, ariko nawe twaramugaruye ubu rwose ameze neza. Tutaendelea wafundisha. Twebwe rero ikintu dukora ni ukukomeza kugenda twigisha abaturage muri buri gace, tubabwira yuko ibintu by'ivangura bwoko atari ibintu byiza, nta nubwo ari ibyo bikwiriye abantu. Nta muntu rero n'umwe usumba undi, nkuko twebwe icyo dukora nuko tubabwira yuko abantu bose bangana utarebye ku isura, ubwoko cyangwa se n'aho avuka. Kubera yuko nta muntu wigeze ahitamo ahavukira cyangwa se ngo ahitemo umuryango avukamo cyangwa se ahitemo ubwoko bwiwe. Iyo rero urimo urwanya umuntu bitewe nuko yavutse, biba bisa naho urimo urarwanya Imana. Kabila mko babaya, lakini ule mubaya apate pinisio sawa mubaya kibaya kenye alifanya, lakini individu akifanya kosa usiatribiwe ku community yake. Ikintu rero kigomba kubaho nuko abantu bagomba kumenya ko nimba ubwoko bumwe bw'umuntu umwe ubwoko runaka koze ikosa litagomba kubikosa, rigomba kuryozwa abantu bose ubwo bwoko, kubera ko abantu bose si bamwe. Uwo muntu rero agomba guhanirwa ikosa yakoze kuko icyaha ni gatozi. Ndatekereza ko ejo bundi Kone Nanga aliandikia president wa Burundi. Aliandikia president wa Burundi Perezida wacu Kone Nanga yandikiye perezida w'u Burundi. Zetu wenye wako Burundi warudi kwao. Turagusaba yuko abantu cyangwa se abacu bahungiye i Burundi wabareka bagasubira iwabo. Kuwafungia Burundi kama wa prisonnier de guerre. Ese ni ihe mpamvu ukomeza kubafungira i Burundi nkaho ari imfungwa z'imiri cyangwa se imfungwa z'intambara? Inchi za nje warudi kwao.
bareke bave mu bihugu byo hanze basubire iwabo, kwetu kwenye hakuna ubaguzi. baze twubake igihugu cyacu, baze mu gace kacu aho twebwe tudafite ivangura. Wala Muganda wala Munyarwanda, twebwe ntabwo tureba nibwo waba uri Umugande, Umunyarwanda cyangwa Umukongomani. Kama mwenye iko Kinshasa, kama mwenye iko Equateur, hakuna mwenye alijitrouve aseme azaliwe kama ni wapi, na hakuna mwenye ananipatia nationality. Utanipatia nationality sawa nani? Nta muntu numwe wigeze umpa ubwene gihugu, kubera ko waba waravukiye hehe, waba waravukiye he, ariko uri Umunyekongo, twebwe tubana neza amahoro. Twebwe rero dufite ubwene gihugu bw'Abanyekongo, dufite ababyeyi bacu bavukiye muri Kongo, natwe ubwacu twavukiye muri Kongo. Nta numwe rero dusaba nationality cyangwa se nta numwe dusaba ubwene gihugu. Tunatumika sana kwani tulete amani kwetu. Twebwe rero turimo turakora cyane kugira ngo tuzane amahoro iwacu, tuzane umutekano iwacu, ndetse abantu benshi bahunze bakajya mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda cyangwa Uganda cyangwa ahandi, bagaruke iwacu, bareke gukomeza kumvira iyo leta ya Kinshasa ya Tshisekedi ifite ivangura n'amagambo menshi atafite icyo akora. Rwanda kwenye wako wangekuwa Wanyarwanda kama wako mukade deplace, leo hawako mukade deplace, ndio maana wako mukade deplace, kama wako mumingini, kama wako Kigali, kama wako Ruhengeri, leo hii wako mumaka kwani wako ngomani plus de 30. Ibaze ko hari impunzi dufite mu bihugu bitandukanye, u Rwanda na hehe, bagiye bari mu migi bitandukanye, abandi bagiye bari mu nkambi kubera ibibazo nk'ibyo ngibyo byose. Ariko twebwe icyo duharanira nuko bagaruka iwabo, bakaza mu ngo zabo, bakabana amahoro. Wanakuja baba bebe na sai mtoke hapa wafikishe kwenye ile senere iko, ni wengi wanakuja wanafikia pale, au Wanyarwanda wenye walikimbia Rwanda mu 94 wakishafikia pale, wakishaenea. Ikindi kintu dukora nuko twebwe tubasha gufasha Abanyarwanda bahungiye hano muri Kongo kuba, cyangwa se abafashwe na za FDLR n'aba FDLR bakeneye gutaha, baraza tukabahuza na HCR nayo ikabandika ndetse ikabasha kubasubiza mu miryango yabo. Bamwe tugenda tubakura mu birunga, abandi tukakura mu duce dutandukanye, ariko ikibazo gikomeye nuko ni watu wenye wako na sutie mu nce za Warikare n'ahandi haracyari urugomo rwinshi, ndetse nabo bitwe yitwaje intwaro, kubera ko ifite ubufasha n'ubundi igenda ihabwa na guverinoma ya Kongo ndetse n'indi mirwe ya FARDC ndetse n'abandi batandukanye, bagenda barushaho gukora ibikorwa bibaha amafaranga, za Kibumba, Entire Park, Virunga ndetse n'ahandi. Atari icyo twababwira ngo niba mushaka gutembera ahantu henshi twagiye dufata, mugende nabahaye urugero ko mwagera nka za Kibumba hatarigeze amazi, mukareba uburyo babayeho n'uburyo umutekano ari wose. Mtu mwenye alikuwa anaenda lima mu park, ulikuwa unalima, bali autorize population kwenda lima park, unalima mu park. Ibaze ko leta ya Kinshasa yahaye abaturage uburenganzira kujya guhinga muri pariki. Nukuvuga iyo wahingaga muri parike kubera ari hafi y'amashyamba za FDLR zabaga zicumbitse n'indi mitwe yitwaje intwaro, byavugaga yuko wahingaga umurima wose, ariko igice kimwe kikaba ari cya FD, igihe kisarura FDLR igasarura igice kimwe nawe ugatwara ikindi. Neno yenye mimi ninataka ongeza na message yenye ninataka patia raia yetu, message yenye ninataka waambia ni ile yenye ninasema kila siku. Ngiwe message nshaka rero gutanga ya buri munsi. Tusaidiane na raia yetu, tusaidiane na wandugu zetu. Nuko tugomba gufatikanya n'igihugu cyacu, tugafatikanya n'abavandimwe bacu, kubasha kwiyubakira igihugu tukagikura mu bihe bikomeye cyanyuzemo, bafite ibibazo bose, ndetse tukagarura ibintu byose mu buryo buzima n'amahoro. Indi message natanga nuko tugomba kuzatunganya, tukubaka imihanda, tukubaka Warikare na Rebero, tukubaka ince zitandukanye, ama province atandukanye, ahantu hose tukahagira umujyi. Kandi rero tukagarura umutekano, tukubaka imihanda, tukubaka roadblocks, tukubaka amarigore, cyane ko muri Kongo bubakaga imihanda idafite amarigore, ahantu amazi anyura n'ubundi kongera igasenyuka. Turashaka rero iterambere rinyura ahantu hose. Ya tatu, icya gatatu, zungumzia sana, tuache watu wenye wanatuita juu ya ubaguzi wa ukabila. Ni ukurwanya ikintu bita ivangura bitewe n'abapolitisiye b'i Kinshasa. Mtoto wake anasomea Kongo, wapolitisiye wote wa Kinshasa batoto yao wote wanasomea Bulaya.
ibaze yuko abapolitisiye bakomeye cyangwa se abayobozi bakomeye b'i Kinshasa abana babo bose batiga muri Kongo, bose n'abana babo biga mu mahanga. Bareke rero gukomeza kubeshya abaturage no kubeshya abantu bababwira ibintu by'amateka atandukanye nk'uko mwabibonye ku mateleviziyo atandukanye. Bakicara i Kinshasa bagatangira kwigisha ibintu by'ivangura bavuga n'uburyo amoko amwe ari meza ndakaba mabi. Ibyo rero ni ivangura rikorwa n'abavandimwe bacu bari Kinshasa. Turahamagara rero abavandimwe bacu bari Kinshasa, Uganda, Burundi, mu Rwanda, abandi batandukanye kwirinda rero iryo vangura ndetse no kugaruka tukubaka igihugu cyacu, ndetse bakagaruka tukabana twese hamwe mu mahoro ndetse n'umutekano urambye. Igihugu cyacu nuko nta n'umwe uri hejuru y'undi, ko twese tungana.